dosiye ya Vinicius Junior ikomeje kuba urujijo hari i Burayi wayisobanura gute? Vinicius arangira amasezerano muri Real Madrid arasohokamo. Amakuru dukesha abanyamakuru begamiye kuri Real Madrid arahamya neza ko uyu mukinnyi Vinicius Junior ibiganiro abamuhagarariye bagiranye n'ikipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo byarangiye impande zombi zishimiye icyavuye mu biganiro. Icyabaye nuko ikipe ya Real Madrid yazanye icyo bita improved bid cyangwa se offer, reka mvuge offer, niryo jambo ryiza. Bamuhaye offer bwa mbere arayanga, bamusaba noneho we ko kampu ye ikora navuga ngo counter offer, nko kuvuga ngo okay, mwanze ibyo turi kubaha, noneho mwe nimutubwire ibyo mwebwe mwifuza kugira ngo tubirebe niba byakunda. Ibyo rero Rock Nation cyangwa se agence imuhagarariye ni ya Jay-Z yasabye ntabwo byigeze bikunda. Nanone Real yarabyanze, bavugaga yuko ikipe ya Real bayisabye miliyoni 30, hanyuma Real Madrid irababwira iti ku bantu twaherezaga miliyoni 20 ntabwo twazivaho ngo tujye kuri 30. Icyabaye rero nuko muri uku kuganira nuko bumvikanye yuko gahunda zizaba zimeze gutya. Bumvikanye ko uyu musore waje muri Real Madrid mu 2018 akamaze kugira imyaka 26 yafashe Real Madrid gukora ibintu bikomeye cyane. Abantu bari banagize ubwoba rwose bavuga bati umusore atsinze ibitego 22 muri competition mu mwaka ushize w'imikino, atanga n'ama assist menshi, maze gukora ibitego 300, umaze gukina match 375 agatsinda ibitego 128 na assist 100 muri Real, wabaye wa kabiri kuri Ballon d'Or, agatwaramo Champions League ebyiri. Ubu ntashobora kuba agiye. Biravuga ko Real Madrid ngo yavuze iti reka tugaye miliyoni 22 hanyuma tuzagire ibijyanye na bonuses cyangwa se amafaranga tuzagenda tukongera bijyanye n'ibyo tuzabasha kugeranaho nawe. Performance wise tugira ibintu twumvikana twazakoreraho ama bonus runaka, ariko izo miliyoni 22 nicyo bita nyine take home, n'amafaranga agomba guhabwa nk'umushahara wasorewe we akayacyura. Hanyuma ikindi baganiraga ni kijyanye na image right cyangwa se ibijyanye n'isura ye, nacyo Jay-Z buri yatindaho cyane. Aravuga ati dufite abakiriya benshi, nk'ubu Vinicius niyo mukiriya afite abakiriya benshi mu mikino y'igikombe cy'isi, yari afite abakiriya 16 cyangwa se company 16. Ubwo urumva ko aba ba Jay-Z bafite connection nyinshi ku buryo baba babona umukinnyi nk'uyu nguyu kumucuruza biborohera. Batindaga rero kuvuga ngo amafaranga zava mu gucuruza usura ya Vinicius tuze kumvikana nabwo ku ma pourcentage ku buryo tutazahendwa nka kampu ye. Ibyo nabyo ngo babashe kubiganira vuba cyane. Rero Vinicius ngo turaza kumubona yongera amasezerano mu ikipe ya Real Madrid. Ibyo kuba yajya muri Arsenal ngo bifite rwose amahirwe asa naho yamaze kuyoyoka. Gusa mujye musigarana akantu, ntago transfer y'umuntu atarasinya ushobora kwiruringa out, niyo hasigaramo 1% urarigumana, ariko aho bihagaze arasa n'umuntu. Turabikomeza mu isaga tombora ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Gahunda yo gutombora uyu munsi mu masaha make ari imbere. Haraba hari na Karekezi Olivier umunyabigwi w'umunyarwanda, ku munsi w'ejo twaranaganiriye. Ubwo rero mu by'ukuri Iberi wabyinjiramo neza cyane uko ibintu bihagaze. Tombora n'uyu munsi Cairo mu Misiri, ni tombora iza kuba ku isaha ya saa 9 mu Misiri. Mu Misiri niduhuza amasaha se, mu Misiri numva duhuza isaha. Baraza kuba bari saa 9, ariko kuri GMT ndabona ari ku isaha saa 6 zuzuye. Ni tombora rero mu by'ukuri amakipe aza kumenya
uburyo azakina muri preliminary round cyangwa se mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League na CAF Confederations Cup. Birumvikana ko hari amakipe atagomba kubarizwa muri iyi tombora y'ijonjora rya mbere. Urumva kenshi iyi kipe yatwaye igikombe, ikipe ifite ibikombe byinshi, hari amakipe aba afite icyo bita exemption cyangwa se atabari muri iyi tombora. Nko muri Champions League ntabwo ikipe ya Mamelodi Sundowns ntabwo yatombora mu ijonjora rya mbere. Ikipe nka RS Berkane ntabwo iza kubiri mu ijonjora rya mbere. Birumvikana ko ijonjora rya mbere cyane cyane bafata amakipe bafite amanota atari menshi. Uko nkowe icyo uvuga Mamelodi ifite amanota 73 sibyo? Esperance ikagira 58, Berkane ikagira 57. Bafungiye kuri izi 3 nizo zitanyura mu ijonjora ry'ibanze muri Champions League. Muri Confederations Cup aho ni nyinshi na amakipe agera ku 8 ari badakina ijonjora ni batanyura mu ijonjora ry'ibanze. Hari National Rahli, hakaba Zam, USM Alger, AS FAR yo muri Maroc, Belouizdad yo muri Algeria, ubwo ne ebyiri zo muri Algeria kubera ko na USM Alger yo muri Algeria, Azam yo muri Tanzania, Al Ahly niyo mu Misiri yabaye ya gatatu. Murabyuka n'inkundura yarwanye yo kugira ngo bayizane nk'ikipe bitewe n'impamvu y'ubunini bwayo muri Champions League. CAF irabahakanira. Hakaza Raja Casablanca yo muri Maroc, AS Maniema yo muri Congo na Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Kaizer Chiefs yaje mite. Kaizer Chiefs yasimbuye AS Oto yo muri Congo Brazzaville kubera ko CAF yabangiye kuko yamenye ko nta championa yabaye. Ntababwiye ngo ntabwo tubona nyine uko amarushanwa yagenze byatuma mwitabira cyangwa se ujya uhabwa ayo mahirwe kutanyura mu ijonjora ry'ibanze. hari ibyo hari amakipe 8 uvuze Nepo, ayo ngayo niyo atarebwa n'ijonjora ry'ibanze ntabwo azagaragara. None se hari andi 8 rero ni 8. Hari Al Ahly Tripoli, hari Singida Black Stars muri Tanzania, hari Sfaxien yo muri Tunisia, hari AS Real Bamako yo muri Mali, hari AS Co Dokara yo muri Cameroon ngira ngo Cameroon. Hanyuma hakaza Jwaneng Galaxy yo muri South Africa, hakaza Black Bulls yo muri Mozambique ngiyi yavuyemo Surwane. Hanyuma hakaza Premier d'Agosto muri Angola. Anga ndabona nayo ni mugakangara kamwe. Hakaza rero andi menshi ari ayo ngayo ngo ari muri ranked clubs. Ayo nari mvuze ranked clubs. Twabonye exempted, tubona izi ngizi muri ranked clubs. Hariho noneho na non ranked clubs, ana amakipe 40 harimo na Rayon Sport. CAF nayo ni hatari ngo top ranked zazindi 8 hakaza ranked club. No nazazindi avuga ngo nituzaho zihagaze. Impamvu avuga ko zitari ranked nuko nyine zidafite amanota. Amanota yakoreye yarangiranye n'imyaka 5. Ubwo yari afite agaciro guturuka 2018 kujya 2023. Ubu rero 2026 nta gaciro gifite, ubwo nyine irabarirwa ubusa. Niyo mpamvu nyine zibazo. None ubwo bivuze ko Liga bivuze ko Rayon Sport ibi ifite amahirwe menshi yo gutombora muri izi kipe za ranked clubs. Ikipe ifite ranking ni ikipe guhera kuri 80 kuzamura kuko amakipe afite ranking na amakipe 79 ranked clubs. Amakipe 79 amakipe nyine afite umwanya. Rayon Sport iya nyuma ndabona ari Royal Leopards ifite 0.5 niyo manota ifite. Uvuga ngo Rayon Sport nta 0.5 nayo manota nta ifite. 0.5 ni ukuvuga ngo yakinnyeho match yo mu matsinda imwe irayinganya muri Confederation izindi 5 kwa kundi bajya mu matsinda bagakina match 6 cyane. Iyo unganyije match ubona igice kinota, iyo utsinze ubona inota, iyo utsinzwe nta nota ubona. Bo rero babonye 0.5 kuko hari match banganyije. Ariko byibura ikipe ya mbere ifite 73, Mamelodi ifite amanota 73. Urumva ndabona Al Ahly ifite 36. Iyi mpamvu urumva APR na Rayon ni nani ranked clubs nta ranking zifite. Ibyo bita no classe. Urabona kera tukiga bajyaga batanga billet ugasanga we nta billet wahawe kubera ko ari nk'ibizamini bitatu. Iyo utabaha ibizamini bitatu oya bivuge cyangwa amanota utagejeje mu buryo busanzwe ku bantu biga muri aya mashuri ari formal schools mu Rwanda. Sinzi niba ari bwo buryo bagikoresha iberi, ariko hari ukuntu leta yagenda iherezaga iha abana amagrade bijyanye n'amanota babonye. Hari abana bajyaga bisanga muri umwana bisanze muri
ni nkaho mu bizamini byose yagiye abona 0 ari ubwo ari na n'insufiza n'insufiza nango insufficient nyine nango wapimwe bigaragara ko ibyo bintu rwose byarakunaniye imibare ikinyarwanda igifaransa icyongereza chimie biology nshuti yacu byarakunaniye uri muri insufficient kano kantu kabisobanura neza kuko mu bizami bya leta abana bagize amanota meza ubwo ni exempted babaga bafite ibigo bahawe cyane byo mu mainternet bakwereho se we muri Kristo ntuzi ko twabaga twatsinze amasomo yose byagendaga ariko nagaruka noneho hakaza abandi bana wavuga bagerageje wenda navuga nk'igihe haraje iyi gahunda ya 12 years basic education bafite amanota bagerageje bakabajyana muri iyo 12 years noneho abandi ba urero waruvuze ni nani rank aribo bahawe nibyo rero bisa n'ibi byo mu 12 years aya makipe yacu niyo mpamvu binagoye ibi bintu by'amatsinda yo tubavuga ngo biragoye ntimukagira ngo ni ikindi niba ubarwa nk'umuntu ufite amanota atakwemerera kuba classe cyangwa se kuba ranked mu bandi no kuvuga ngo nta kintu uhagaze byanagorana ko wakwinjira mu matsinda kuko biriya bigugu byanze bikunze ugomba guhura nabyo wanze ukunze niyo mbona abafana ikipe iguze abakinnyi batatu ngo ikipe yaguriwe amatsinda ndibaza ese bari gutekereza ko iyo kipe nidahura n'aya makipe ngiye kukubwira ntishobora kugera mu matsinda nta nzira wacamo uri AP uri muri nari rank utanyuze kuri Mamelodi utanyuze kuri Arahiri mu gihe yabiri mu Champions League no kuba yaje Confederation utanyuze wenda ku ikipe nka Esperance du Tunis utanyuze wenda ku ikipe za Berkane kuri za Berkane nuko kuri Hilal hanga y'i Kigali hari amakipe byibura muri Afrika ziba zoroshije avuga ngo nagongana na Simba cyangwa Yanga dore nkwereke hari amakipe byibura 8 muri Afrika y'ibigugu nta nzira nimwe byacamo uri APR na ranked ngo reke kunyura kuri imwe muri zo round 1 ushobora kutayitombora preliminary round ntuzahura nayo kuko ntizikina ntekera preliminary nturi witombore round 1 ushobora kutayisangamo round 2 ntaho wanyura uri na ranked utanyuze kuri ariyo logique nazanye ngira APR inama tuvi Cairo ndabyibuka icyo gihe ngana n'inyarwanda yari Karikeza ndabwira ni mwakwinyure muri Confederation mukabona amanota ko mutazahura n'ibigugu wenda biri ku rwego by'ibi yego naho uzahura n'ibigugu muri round 2 ariko n'ibigugu byo mu nkangara byo muri classe ya kabiri ku mugabane ntago ari Arahiri ntago ari Mamelodi ntago ari zo Esperance wenda uzajya kubona hure n'ikipe wenda zo muri Congo za Otodo za Black Bulls zinze muri Mozambique za hure n'andi makipe nkayo ngayo Sapo Dynamo zirazi jya matsinda sa Stade Marie bene nkizo cyangwa se nkizi za Simba zo muri Tanzania wenda ubaye ukomeye wayikuramo none ni winjirane pico navugaga mu matsinda ya Confederation ikiza amanota ya kafu wayakora muri Confederation wayakora muri Champions League arabarwa nubwo Champions League ariyo mishkurasha Confederation icyo twita coefficient ayo manota rero niyo yari kubinjira mu matsinda bagakoramo amanota abakora muri nari ranked bava muri nari ranked cyangwa muri andi ari insufficient akari umukino Champions League bazamuka bakajya muri ranked clubs bakagaruka muri Champions League batazongera kuzajya bahita bahuzwa n'ibigugu haze kubyumva iyo badatomboye pyramide ujya kubona ukabona wakuze ikindi kigo biragoye rero tombore sangapi ubwo nabonye saa 9 arakara hano mbonye karanze ariko hari biratandukanye hari ya Champions League na Confederation nyine babanza Champions League bagahita bajya muri Confederation hari iri kare hari nka saa 8 ngira ngo ni ya Champions League iri kare no muri Champions League saa 8 ariho twavuze saa 7 GMT noneho nuvuga ngo tombora ya nyuma na nyuma saa 9 nako nuvuga kanzekeje uri ranking Simba ni ya 11 noneho Yanga ikaba ya 12 no arwaje muri comment ravuga ngo n'ubundi ni ahani ngo yangira cyaturi munsi ngiko chini yetu ngira turacyayirusha kandi zirakurikirana ariko n'amakipe ubona kahagaze neza baza 11 na 12 amakipe 29 icyo twakora